Kamano bende kapod wandutire weche mag tero jopuonjre mag grade 10 school en jalup county commissioner Manambale Caroline Ochonka omedo jiwo ruodhi e gwengego mondo kas chenro maneno jopuonjre duto mowinjo donje grade 10 timo kamano kochopo kiny. Omedo ni gitudruok kod obila gibiro timo pedha ne jopuonjre mapok odonjo skul ka jonyuol mapok otimo kamano ibiro kawnegi okang' mar chik. Wach mosir kod jagoro e bad migawo mochung'ne chenro mag sirikal e bwo migawo mar omenda Laktar Boniface Makoha mowacho ni sirikal oseketo kare chenro maneno ni jopuonjre ma ochando odhi nyime gi sombgi. Historia. I want to hand In charge of academics. Madam Christine Akinyi. Distinguished guests, teachers, parents. Village elders, tafadhali nataka tujaze watoto grade 10 hapa Sierra. Ikifika hapa tutapiga hesabu. Ile PS atakuwa ametoa bila amesema. Na mimi niongeze ile iko tutatuma watu wetu hapa. Umenipata? Alafu tutawalipia school fees wakiwa ndani ya shule. Mumesikia? Kama kuna mtoto ambaye anastahili kujoin grade 10 na bado wako nyumbani na visingizio ni kwamba hana uniform, hana school fees, akasema na tusipate kitu kama hiyo. Hata leo, kwa sababu mimi ni mouthpiece yake, napeana directive kwa village elders. Mtoto yeyote, kusikuwe na kisingizio, yeyote ambaye anatakana kuingia grade 10 na ako hii area, enda mchukue mlete katika shule, usijali akiwa na uniform hana. Uniform tutatafuta. Tutakuja kwenu na nikikupata unaweka mtoto nyumbani asiende shule. Unaona ile watu tunakimbisana na watu ya Chang'aa. Hata Chang'aa kando sasa tutakimbisana na wewe sawa sawa. Kwa hivyo kila mzazi toa mtoto aende wapi? Tafadhali ninaomba watoto waende shule. Kopogore gi weche mag somo en jotelo